Daytan ka? Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan ka? Naimbag nga orasyon amin gagayem. Kablaawan kan pagyamanan da kay amin anaayat amang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka anarar tinamnama Ilocano Tips and Vlogs ken nagiti video dito a channel. Kat ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Naka-scroll iti kaapa na. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Bakit? Cellphone manen ta dumdumugam. Awon lakay ta ado mo ti maadal ko ditoy. Ado ti masursurok. Unay daytan kaka. Entong kon makasarak ka dito iti pagkaibladam. Ay nalakay pagsaya atak ti di aday toy. Wano saan makasarak ka dito iti kaapam. Imposible ka mo tun Ay na bakit? Ado ti maumuma ka na iti balita makitkita na dita. Ado ti masursuron. Ang mga numaysakan tumatay. Ay saan lakay? Pagsaya atak daytoy kunak manaan. Unay daytan kaka. Anya ngay dayta pagsayaatan. No ibagak ngay, apagbaknangan. Anyat makunam. Ay, unay daytan kaka. Katang, naadik mo to niya nanang iti cellphone. Kaslamot teenageran, adinan maibatan ti cellphone. Pagsayaatan na kano. Anya? Ano kano ti maadal na iti Facebook? Di namot basaan amin? Ti kayat ko asawan, di napalpasan ti anyaman ang makita na iti Facebook. O kasano ngay ang maawatan na no kasjay. Kun kasano ang makaadal, no di namot lipasan ti kitkitaan na, no basbasaan na. Scroll mo't nga scroll. Mas daawak at oras sakit maulawak amang kitkita iti cellphone na no kasjay. Scroll nga scroll. Inton kwan, makasara kiti pakiapaan na. Dayta tinarigat tatang. Unay daytan kaka. Awan tinasaya at nga aramid ti tao kunak manan. Hapay ka din anak. Iso mo lang nga iso ti mapagsasaritaanan makauma. Anya ngay dayta apakaumaan nyo? Dagiti ibagbagada a buaya Buaya idi anggad, buaya latang aging gayta. Mas daawak Awan samot tag ti saan a buaya. Agkay warada, adda buaya iti karuba, adda buaya iti opisina, adda buaya iti agtuturay, amin asuli ito'y lobong ke buaya, salbag kiday. Kasta talaga nanang. Pero siyempre, aganak damot, kasi ti amin nga animals. Agpado damot. No aganak ti asaw, aganak matilyon. Kas kada ulo, kada buaya, iso nga umaduda. Ay unay daytan kaka. Nga bakag, tila pa kasik sikuram. Kasanaw, kat isulatan tagparparang iti amin a balita. Nang laka ti remedyo na. No di mo kaya ti ma-stress ka na kita. Di mo kitaan. Mabalin ay amot ajak kitaan. Ay na bakag, awan dumam ka na iti nalaing mangibaga iti kastoy. Awan pa'y nasaya ato na balita, pasigapan Diyos, kunada. Tutok damat iti balita. O naidaytan kaka. Nagiti kundi dilaw akaskin ka. Kat iso damat yad. Ado ti amuda. May papaniti badnyaws. Kunada asar dengan da nakit kita nagita abanyyaws. Iso damat ti expert ang makaamaw. May papan iti daytaan nyaws. Kahit na asawan, isurat yan ada amang buy-buya. O daytan akin na plastik ti tao, akasken ka. Bambanatan nakmutan lakay. Nasa umam. May stressak ngamin ken ka. Dilaw ka dilaw.
Ngam kayat mo matakit kitaan. Uray-daytan ka. Nagmayat to mo tag-scroll nga agkita-kita dito'y Facebook. Ibagbaga ki din nila kay. Asaan akon nga agbuya ka nagitibad niyaos. Ne, agtudto daw. Ay tay binilag ka o. Ne, napanmot gayam inakasim nila kay. Ay, anya tay bagbaga kita yun. Ay, no iparit dan. Nga kita-kita ak iti balita iti Facebook. Di pa'y katawan amukon may papaniti balita. Dagitin to pa'y agko na. Nga isardeng tagbuya iti bad news. Isuda mo ti dadaulong agbuy-buya. Oh, nagado ti amuda. May papaniti bad news. Mahay bladak ka dagita tao. Unay daytan ka. Impig sana mo tentitudo lakay. Naakas mo mula amin na binilag ka. Kitwan, daytan tumat lang amin cellphone mo into na ram. Ay, masuro na ka talaga kadagiti plastik at tao. Dayta ka ti magbagak. Scroll ka nga scroll dita cellphone mo. Iso nakasarak ka niti pakabusitam. Inton agangay. Iti ka i-scroll mo. Maka-scroll kanto niti kaapam. Uray po utam ti sao. Unay daytan ka. Talaga kasi ita. Mahay high blood ka manay. Ado nga minti plastik lakay. Nang runa dagiti malagin lilintag. Dilawunda ti agbuya iti balita. Nang runa iti bad news. Isoda mo tinagado ti amuna. May papan iti bad news. Kaawatan nga isuda nga rog ti managbuya iti dayta. Kila pakibibiyangam. Siyak ati bibiyangan da. Tanay kita ma. Dilawanda pa iti agbuya iti telenovela. Sang kaibagada dayta. Ngam nagitid da iti example. Nagadumot ti amuda a telenovela. Kas kadakas. Uno di agak akam iti telenovela. E dinto ta syakit awan amok iti dayta. Ta sa anak ngagbuy-buya. Ay, nagets maun. Ulita, tapno nalawag. Dagiti agkong kuna adi kay agbuy-buya iti telenovela kunada. Ngamisuda mo ti awan langan ng agbuya. Ngamen, kabisado da amen anagakam. Idinto ta syakit awan amok kadagita. Ay surong kon kadagita plastik ama naging lilintag. Ala. Bay, amon bakit kapnusan ka maestrais? Unay daytan ka. Daytoy man kikitaat. Para kanya kano bakit. Denggek anaimbag. Babaw niti headphone ko tanay. Agtudtodo nga men. Di malagsardengan agtudtodo. Awan mangmangit kon. Apay naglastugan daytoy nagsasao. Ay, aguray ka man, tasong batang ka. Na, siyak titirtiraan na. Nanang, dumayamudom kayo mag. Adan sakit di ka busor yaw. Dahil man lastog a tao. Cellphone mo't dahi takit-kitaan yaw. Nakita nga raw, kat masurunak launay. Apay ayamanay. Kastoy ti bagbaga na. Adda, dagiti mutalang kanawan serbina ababakit. Tawan amuda iti balita. Kat paspasamak dito'y lubong. Kan iti mismo ang barangay da. Diyay lagsel-selpon ti amuda. Ngam awamot at talaga ti amuda. Na bakbakitan nga awan sursuro na dagiti ag sel-selpon adiritso. Kung kunadaki day. Bastos day ti asalbag. Dayta ti bagbagami na nang. Nakasarak kayaw ni ti kapayo ti ka-i-scroll yaw. Naka-scroll kayo ni tikapayaw. Unay daytan ka. Basa mantin comment ko iti dayto alastog a tao. Taga-ano ka lastog. Anya tipod no anagan mo. Umay ka man dito ita-sport ta salbag ka. Sumungbat ka. Kita man, no de ka mangirnag ka na kita comment ko loko. Bakit? Madlaw ngagpupudot ka. Kat pagpupudutan mo tan ta silpon mo. Mapirdi anay ta.
Nagpipigsa ti panagitugkel mo kat sensitive na itakipad na. O may kuma dito itiloko ta pirang-pirang tingiwat na. Na, adalakit di ka pambakay. Naglastong ngamen nga gipupaws. Kasta unay ti panang tira na kanyak. Amom ay aday tataaw. Diya kam amaw. Apay nga raw ako na matirtiraan na ka. Di mo gayam amaw. Natural, di na kamot amaw. Di kam agam amaw ngam nagkaret. Kinarit na mutan ti kinataok. Bakit? Napasagidan kalaeng itipos na. No ada makita makakasta, labsamaw. Di mo basbasaan tapno sana maprovokar tarik nam. Day-daytan kaka. Agburburak ti darak. Masurunak launay iti panang tira na kanyak. Kaya't ko ngagsaango kami. Di mo ammo tilangan ay tatao, isa maditi kasta. Ay, oray jak ammo tilangan na, karitak mo ta. Apay, isulatin na laingan na bumanat. Ay, no dakkel ti bagina akas ilipante, ibaber na ka. Wano ipalapal na kala. Anya? Isa di mo kita dip ni. Karitan. Isa di mo karitan ti panagkita yaw. Ang mga no kawi-kawon na kapay nga ibas na. Naydaytan kaka. Adala ko madito'y sango, tay ridis kung ti salbag a tao. Asinaw na nang? Dagito'y man agin lalaeng a sumanao kada agpopos. Nanang, netasalon at yun ti madadaal iti kapipisbuk yaw. Saan nyo na pagimbagan na ita? Malagsi na pagpuyatan nyo. Sang kapanunot yun. Kat imaginan nyo ti panaglugas. Anang ilugas-lugas? Kat imaginan nyo ti panaglugas-lugas yun. Inton kwan, naatake kayaw, kat maulnat kayaw. Lakay mo diya. Di naatake kayo ko na. Kat inton kwan, naatake kayaw, kat naulnat kayaw. Unay daytan kaka. Angam jak mapalabas daytaw. Masapol ayat nagkuti makauram ako minto. Ha? Tapno maksat ti salbag. Unay daytan kaka. Manong, rimwarmot ni nanang nagpupudot. Papanan na ka na. Kasi narak na kano di kaapa na. Unay daytan kaka. Nagado ang mabali na kasinarak. Di pa'y kaapa na. Inton kon na isagmat. Uray bagbagaan tayo no sukir mo't abaket awan ti mabalin. Santo lamang irnad, inton madugulan. Uray detan kaka. Surutom langan manong. Kaslakid din ubeng surut-surutan. Ang mga no agbaw inpay kanyak kiloksaw na. Isabay amditam. Unay daytan kaka. Tatang, ninanang ti sumungan. Nagkapon na. Napan na ki apa. Ayaw na daytan kaka. Ni, kitain nyo tilangan na atatang. Ay. Naitaalangan na. Napan nagpaisaw nakipalaw. Naggagatmutan, anapan nakisinarak iti kinagubal na. Ay unay daytan kaka. Bakit? Awan na saya at nga ibunga na no tutupam nagiti sa iraw. Nagkarit da, tada kadwada. Nagtutulungan na ka nga ron Talaga mo't. No agmay-may salang da jabakot. Solve ti parikot. Unay daytan kaka. Inton maminsan, di ka magisinsinnarak iti kaapam, adi mo amamaw. Tama nga no dayta ti pakatayam. Imbaga, tadi na ka pinagtitindulungan aminalaw. Pero saan naluloko man tabagay? Anya? Imbag tapungot ka nagubalaan. Kasanaw no nagtutulungan na ka aminalaw. Di pa ikat pinikpikanan tilabas mau. Anya? Unay daytan kaka. Manong Chris, nakakaasi tilangan ni nanang.
Wan nga raw. Kapasmatan ti mata na. Black eyed. Dintumot dumdumngag ngamin. Ala, saan yun asidiran? Ta sigurado na leksyonan ni nana. Barang saan ton nga gigam iti cellphone. Saan mo't adakas tagigam iti cellphone? No amuna kumamot a kontrolin ti bagina. Kano ikan namot a iti limitasyon. Pudno reta dyan na. Ninanang ngamin kat nagpailuyos iti pungtot na. Un nga rod manong. Naka-scroll iti kinaapa na. Entertainen nan tumot iti kakasta. Mas daawak Leksyon kan kuanan day tamanong. Barang no saan na napatulan iti kakasta abanan. Ay na bakit aya? Kasla kamutan na ta sumbi ang mabuybuya. Kita madatalangam na Imbis nga si ti mariknam kanyak. Uyawan nakpailaang mat. Bagiklaangan ti maasyan iti bukod ko abagay. Awan asiyo kanyak. Kastoy lang arudan tinagbanagak. Anya kita saanan. Maasyan kami ken ka. Ngamradaman ad-ada amasyan. Sika kumanga kimbagay. Kat numasan ka iti bagay. Kaya't naasawain saan kanton nga agsagmak. Lakay. O naidaitan ka. Mala, agpaimbag ka. Kanang iti kamuol ka na dugol mo. Ngam inton maminsan. Saan kan nga agis iskrawl iti pakiap apaamuan. O naidaitan ka. Wen kakabsat, nganyaman nagiti makitkita yo iti social media, saan yon atutupan, wano saan yon isagpaw ti bagbagiyo iti dayta, tapno di kay madangran, wano makaalay ti galdiyo. Ditan gagayem tinagibusan, ti pakasaritaan anapauluan, nakay-scroll iti kaapana. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.